Kumsam hila song panga khan Dutch nula lanu pangle mel thatak mai Sophia Koetzier medical students Uganda intranti omlai mek chu tourist safari an nei na maktak main abu mi maya Uganda ram thunei tu de chuan aram sain bei thutin alabo ta ani ti soin akhesi chhuizui ngai an rot lova mase evidence sang atangin aram salak boni thein alang lo engtin nge khisu an kalpui tak zelang achung da chuan ngoi bu pui mai chu an tum lo view line Uganda sarkar hian achui zui du angem tiktak mizo YouTube channel a kalolom la effect chuwa intan he channel hi malsomna lo nge ro se tuna chanchin kan seitur Sophia Isabella Frederica Koetzier hi kumsang ka chku sumko pali April ni khan Gerard Koetzier le Maria Sikerman te inkara Netherlands rom khupui Amsterdam alo pianga naw pani anei bok me chenung chongmo le ngai natom tak ni in harwang tak ani boka sport lam pangai na in adventure lam po atui pui hle thina performing art lam angai na thin boka wangin Amsterdam Theatre School ate po local ve zak to thin nula dalo shit ve tana ero chuan atui na zong te lo in thlak chawin medical lamzir donarel ru anei lian te hle maya kumsum hila pakhat mi ani chuan adu na chu te puitlingin Dr. Nachu Azir Chanta ani kumsam hila song ponga August la chuan intran ti pa a bidang terong bol sektorin Uganda ram apana Lubaga hospital a kariat lai thokin chulai huna na thok te chuan atei mak na le ain pek na te chu an ngai sangin an ngai nat pha le a naw charle in zaite atul changa chot han no mai te po chu ati vek thin beche tei ma le ma thir sang tak nei ani na chu mi ta ngai san ni in ahun ola chun arim chang athok ve mai thina tropical medicine specialist ni tumen thei to pachu bok thin angai nat omna le ami je thatak te chu no pang te po chuan mu mai big lovin an ngai na in an nel hle a an ngai sang tel bokin akal na pi nga chuan an ji ti la kan sei sual om love chuti nga mi chi a mel thra dum le ngai nat om felbox si mi te da san le ngai san em chu ni ma se anun le hun ton ero atuang pur big lo kumsom paruk mi chaw ani lain ril rulama harsat na chikhat bipolar disorder anti mainat na chunain chu chun anun phung chu ati boi ve thina therapy le dam do chi sang nga in kol thin ni in dondin huna ero chuan chungnat na te chuan ati boi tame ulo ni in alanga mase nakina chinchi lawa abona nen hian henat na hian in kum ka ina anei le nei lo kan la sei chhozel don ani Hundaliam vezela October ni som nile pani sang nile som panga aloni chuan Sophia po a internship na chu zovin Netherlands ramlama a ho chu alo hunta a masa Uganda ram le achunga chengte chu angai nat ema wangle churam moi tak mai chu han fan kolvel achak ema wang chuan hongal mai lovin ka ni la chambel turin ain ruaman ta jok ani atu October ni som nile pathum sang nile som panga chuan a chinte pani amang thawa Netherlands ramatanga local ve thotanen chuan safari tura chok turin helai huna cheng mi pakhat chu an mani kai shui tur le motor khal turatan an shui tel bok Uganda rama mun tak port bottle Kidepo Valley National Park gulu le pakwa se chutlo in nililai hun an mang to a noman ti in an hlimtlang le Murchison Falls National Park Uganda National Park lian berle mingthang chu an mabaka an tlole tur chu ni in an ni ho po chu an phur hle a an malama enge thlingdong ti shalok ngat sela zong ki le hial po an du nge yang October ni som ni le pasari sang ni le som panga chun lai tak vel chuan an nga hel mun chu an thlingta chulai mun moi le hadam thlak tak chuan an lungadum hli alia chulaya thlifim vat nuam tak ron tho heu ta chuan an hanate zong po chu chaple chilin a chembo ngal wang thei hirani Victoria Nile anti lindum le moi tak maya longmanga hantol del ta chu nuaman ti hlebok tailam maloni chuan an janrina turmun Uganda Wildlife Authority Students Education Center anti lama chuan anin dalu ta a he munni hotel changkang tak angkha anilawa zirna in ni in ari na pangai tak ero a oma erong bol na te po omen
anin thian na pan tur ero chuan pon lama an chu angai thung an nu rote da fela anin ti faivek nu chuan han hadam wang wangin khuate po chu alo thim don tan ta a daruk le chan vevel ani ang botol kengin safi chu pon lama chuan lo chuakin in thian na lama chuan avakala mita mutu chun helai hmuna na thok pakhatin a seidan chuan safi chu in thian na bula chuan ngoi renga dingin Victoria nai lui lam chu athli renga thil vele ngai tu muk tak nei mel pu ni in asoi he hi Safia an mu nun berdan chu anita ani Safia chuk chu rei tak em awang chuan a thin te ngai thalo chuan akalna chuan an wanga ivena ma se an mu ta hau no mai an kem te chu zum kualin Safia mel reng chu mu tur om talo chulai huna ve te chu chi ai zoven Safia chu an zum kual te chiama ma se an hu ma tak nil po chu mu turam lovin a khuang charbo mak mai si an thil hain an mang ang ta hle mai minute som panga vel aral nu chuan chulai mun en kol tu local ranger te po chu lo thlengin chulai mun ma vel ta chu an han jong kual ngal char chara ma se jana lo ni to buk nen nu ma eng ma mu chu an nei thei ta big lo Uganda ram chana janda ku vela chuan Netherlands rama Safia nu Maria phone chu alo ral ral mai atusia chun ti hlau thongin ati mang ang tak zetani afanu amangai mai le angai tu thin intern relo te ti chung po kampala Uganda arun tlo hial kha chulai hmuna chu na khuang cherbo mak mai ani si nuril ru tur chu kan thri thiam pui mai ome Safia botu October ni samni pakua sang ni la song panga jinga tang chuan education center ranger te local police te le military lam thling chuan bozun na chu zau thayang barin an kalpuita a vani thla takin thil mu chu an nei ta hlau mai Victoria nai lui kam fit som ruk vel hla chuan Sophie botol ken chu ngei mai lo let nga chu an mata mase chu chuan Sophie bodana chuan chana ain zona asiam nim zo klat chulai mun moi le hlom ru tak si khumwala chengchi ram sa hlom tak tak tele luilama chengchi olele tui vok thlenga antam na hmuna chuan zana Sophia hi chulaya chuan akal donem ni chulai hmuna thunei tu te chuan Sophia chu ram sakol ten an pu bo ngei ni in an ngai han mi mai ma se chu tingot chu ani lo deuh ani ange October ni somthum ani a Sophia bo atanga chu tin darkar somli vel aliam to ang thil mu chu dang an nei le ta hlau mai Sophia tui botol an charna hmuna tanga fit za somruk pali vel hla chuan Sophia bungra then khat a phei khok a ki kor a sunglass Uganda patient note cheng sang khat lo thler ning tele Sophia rata na kampala a alei a bag lo dar nei noi te chu ani chung thilang mu chuan bo jong tu te chuan mak an ti hle maya ma se chu ai jong jong a mak chu Sophia ki kor them thingkunga nget tak taka lawin tron te chu ani chung pon thema te chuan thisen ka engma awm lo baka chulai mun ma te chu a fel 5 maya local ranger te la chuan chulai mun chu ama a anjon vek to thule chu tiang thil chu awm mi lo thu an sei mak mai boksi thil thlendan chu angai thatlak tamot lo ani tuna kan mulai mai ki Thomas Coin ni in survival lama mi thiam ani a Sophia nu ma an mu le aka kor them thinga in tron farmai a mu chuan ani chuan ram sa chet na ni thein angai lova mishing thil ti ni in chimte manga zai thler ngei ni in a hretlat ani engam sa ma in thom them thinga an tron thlap thu a om lova thichen pakhat ma thlo lovin eng thil mu ma ram sa te hian an pu bo hau lo bokong chuti line Uganda ram thu nei tu lam ero chuan ram sa thil ti nia an ngai lui tata an ngai dan so son an tum lo le ni in alang chuti nga bidang ten an ngai ve theina tur chuan mala in anun hlui lama bipolar disorder ani thin thleng chuan seilan ani chota ani thuthang dang ronam chho jalin Sophia natna bipolar disorder kha heti hun la hian alulang chok le rengem ni le safari nei pui a thian te chuan October ni somni paruk atang khan Sophia mi ji chu apangai lo view ni in an soya zana mutle me ma atung char char thin bok thil dang lam le hlom tak tak khan ti chin te chu achaklat buk thin ni in an soi ani
Merchant St. Falls an thlen ni po hian Sophia mi zia chu alapa ngai lo hle ni in an soya mase anat na hian tuntuma thil thleng nen hian enge inzumna anayang le athom hnu le bungur then khatte paidarin amala chu mutur omlovin abopil mok mai si midang te kianga omai chuan mani o mathlang ti donila tunma po hiting hian ala khusangai lova anat nei na ti boi view lai po a me chakle tumru tak ni thin engma beidun sun ngai lo ani boxi he thil thleng hi chui chu mai awl sam don lo ni in alang tatlat mai Sophia nu Maria chuan October ni samthum sang ni la sompanga chuan Merchant St. Falls chu lo thleng ve in arul hian Dutch embassy na thokte an lo tel ve boka Dutch sarkar ro man na in sipaite drone lai helicopter te mangin Sophia zon na chu zawzokin an kalpui le ta a mase nu ma dang reng reng an mu chuak thei ta bik chuang lo Uganda media lam chuan ramsa be na wanga bota ni ti in mi puite ma an puang zar dum dum mai si media lam atanga puina an don ta ka chuan Uganda thunei tu te chuan mani in thiam lo na po nei lavin case chu an khar ta mak mai ani mase heti lai hian Dutch media ti ro chuan Sophia chanchin hi punzar chun zum jalin ramsa de be na wanga bo ani lo theina sang sang an puang ve thunga media lama in be na po alien chho ta view mai le afanu bo na a thu dik riat ngei tumru tlat Maria po abedung du lo visam ni chungla Uganda a hian aron zinin ama nge chun a thei ang angen nu china chu akal pui ve mi mai chuti bai vai le pui tu po nei mu mal lova au mek lai chuan vani khlak takin kumsang hile sompako khan mi pakhat atong fu ta hlau mai chupa chu Stephen Naya Drew ni in Uganda Wildlife Officer na rei taklo thokto ani nge nge Sophia Bozan Khan officer dang pakhat nen Sophia chu amudun thu Naya Drew hian Sophia nu hi a hril hlau maya athusia chu nu chi jenga tur konga na satakin apui don ni in Maria chuan angaya alom hle ani mase chu officer chu aphat na sat em wang chuan Uganda lama thunei tu te chuan zona an zo zui lem lo niwam tak ani tunma ala shet ngai mi lo thildang Maria chuan a hriat bel le bok Sophia bo na huna tanga kem khatle achan ve ve lak hla hian Uganda Wildlife Authority ten an na thok tura an lak tharte training tirin an vain mi pa zali chungai an om ve a mase chung mi ti om na chu heti hun lai hian dab an mi lo ti chu are chuak ta zelani Sophia bung ro then khat an hu chu te chu atange niam ti mi thiam ten an enfi atu lawangin Netherlands rama DNA analysis ti tura thon anita a chuta chun Sophia ta ngai ani ti chu an lo chiana mase thil dang mu chu tel an nei ta tlat mai chung bung ro te chun Sophia DNA an hu ngai ba ka tunge ani ti hriat lo mi papa khat DNA mu tel ani ta tlat bok chumi hu tang phei chun Sophia bodana chuan mi tu emo enrol nge rin na alien ta tul tul mai ru bawani nge thani hethila enrol hi Uganda lam thonei tu te hian an riat dei to awangem ni atira tang renga ram sakol be na wangani an ti lui tlat thudik thup antum emniang le kan ri ruwa kan lo hriat vereng tur pakhat chu Sophia Bozan Khan anom na atanga kilometer khatle ache ve la ka hla a Wildlife Authority ten na thok tura an lak mi parwal zali chuang anom ve ani kha khang mi de kha na tul phot chuan an nu ma an thup thiam em don ti achian ba ka aruk le thom dim thayang berin na an hlen chuk thei don ti achianga European HML thala nun nem tak bipolar disorder nei leng hal chu an ta chuan target ol sam lutuk ani ngai bokang Uganda ram thunei tu ten thup an nei ngai nia rin na alen hle lain Sophia bungru a mi papa khat DNA an mu chuk le hlau bok nen rin hel lo theilo din mona an ding ve bok ani maseti ala om lo theilo chu rin hel na ringot chu evidence atling lova case khar alo ni to bok nen thil chu ala har sa chhojal mai mase Maria chun beidun sana tumlo afanudin hun dik tak returin thei to pintran ala chhojela hemi ta liu liu hian a thei ang anga sumtuakin fundraising lampo atina sarle kumsam hila sompakwa alawin her chuami chuan Maria poin private detective or inatur sumchu atuak nga theita a theito pa an beina zara hemi kum vek hian Uganda public prosecutor chuan
Sophia case chu hong lain investigation athara kalpui turin thutlukna an siam le ta ani mache covid pandemic awang le kumsang hila somni pakata Uganda in thlanpui la vela wang chuan malakna kalchak theita chuang lo ani kumin sang hila somni panga jun thla khan try hnung ber nain Sophia li athiante safaria an kaltuma an hruai an driver ni bok Michael Kijambu le Stephen Nayadu te po chu korta chun inlan tura ko veve ni in Michael hian tour guide turin license engma anei loti mu chu ani a Stephen Nayadu po chuan Sophia nung chang makle dana wang chuan hospital a Michael a kalpui hil tura ati thule Michael na ngai poi mo lo thu te chumi hnu loka Sophia bu tak thu te bak engma thu dang sei tur anei biklo engpo ni se an khe chi amor bok alani lova Sophia chung ti hian thei top chuin an fanutan hian bei chun zum zel an tumboka thuthar al omzel tura bei seila atha ange